Kenong mi khmat kaman mi khmat ya kariba kacait ben riu lesi ben chakren ki kentien ki ba ijli bateng teng hap tingkan ya kaktien ya kathlien. Nice. A few moments later. Wa ya kania ke jeli ke bahia ke badam ki MP halo san spa sau pulai ngon ayu pilih ate yo pihak chong sha din do kidan ki bawa mangai ben dia pam sawat untuk pam sawat ikini hak dikumum sudah mau nama ketika kita kan bakin rakyat isu jengin kita na tahu makin happen kan parlimen kita yo bankaran satya nama ka procedure habo parlimen kadon dakaway kelenti ongkom assembly ra motion kat bamon ra bill kat bamon ye kat bamon walk out kat bamon MP habis council dulu kumta ha parlimen tem Ibun sen syaban krem tu ada perkat. Leban perkat sis basin. Language is one of the important elements. For many years, we've been demanding for the inclusion of the Khasi language in the 8th schedule. I hope, with the support of members, that one day, just like while I was sitting here, from day one, hearing our friends speaking their own language, how I wish that one day, very soon, that you will also get to hear the language that I speak, the Khasi language. And I hope that the government, members in the opposition, would support the inclusion of the Khasi language in the 8th schedule. Okay, sir. Nice. Would like to take notes while I take totes of the marijuana. Nang nasa aso ba nga niya trei ba guling brio? Nakira niya kajing sisa compare na ano niya kajing sisa. Naman guling brio matraumatized siya kijingon jingkang kap kijongi economic mat hati sa council. Pinyat kagaba niya yang ingin rajin dong pa ba uhat tuloy ni. Pag meeting ba umsno ya ha ya kay ka niya le wang Judas pilayawan nganong klen halo kasi jingat chonga kay ben pinsariya ng economic mat ang Judas pite bu Judas dewe uba syak kalayaw jisu jongi ndeu pin shop door ni ban Judas nganong klen halo kasi jingat chonga. A few moments later. Election tu apa ogri wan pi begani long kami NDC baong ba o baaden hana ngamplet hana skill na mo baaden tiong bulu ba hana aga por bani rung aga por mi rung NDC mas nuan mangi baaden o odlaiwan mo bisa di Judas ngas peki ko ngor ki le mo nang teng onga ngam kan mau ong sya kunta tamala na ong pei man ong hadan gam man ong amo baadel bakren be hakmat te kilanang mi kita kikam mo kilanang mi kita kilanang ya phra kita bong bo baadel bong oh bilawan bisa di Judas kalau mas sobla ben yo me ong